slika, slika Paul Pogba, znači danas mi učin počnem da radim istoriju Ultimate Teama. Izvinite zbog ovog download gdje nešto izlazi, znači radimo istoriju Ultimate Teama, Paul Pogba od FIFA 12 do FIFA 15. E sad zašto vi spite, zašto nemam FIFA 9 do FIFA 15? E pa zato što sam zato što snimam sa Bandicamom, imam 10 minuta, može ja mislim da ako snimamo FIFA 9, FIFA 15 dođe jedno 15 minuta minimum biti. Pa da krenemo. I kao što vidite, FIFA 12, u FIFA 12 Paul Pogba ima 3 kartice, znači ovo sad 2 prikazuje, poslije će biti 3, poslije biti treća, znači ovdje je Paul Pogba igra u Manchester Unitedu, obe kartice su za poziciju CDM i 55 su, znači vidite FIFA 12, sem što ovdje ima Paul Pogba 79 pace na drugoj kartici, a na prvoj 68, shootingu je 34 na prvoj, na drugoj 70, pas 46, ovdje 50, dribbling 38, ovdje 70, defensive 58, ovdje 75, healing 48, heading, ne znam što ja mislim da je healing, a ovdje 60, znači, ali iste su kartice. Zatim ovo je treća kartica gdje je 64 rated Paul Pogba i tu prelazi u prelazi iz Manchester United u Juventus, kartica mu je 64 za CDM, i premium bronžana kartica je 69 pace, 71 shooting, 62 passing, 71 dribbling, 77 defensive i 61 healing ili heading, šta god je. Zatim imamo FIFA 13, tu Paul Pogba dobio svoj, isto u Juventusu, dobio svoju prvu premium silver karticu od 72 rated, znači sve tri su stvari CDM. Zatim jednu inform karticu Team of the Week, to je silver inform kartica 74 rating, isto za CDM, i na kraju FIFA 13, da kažem, on dobio svoju prvu rare gold karticu od 77 rating, isto za CDM, i isto igra u Juventusu. Zatim FIFA 14, tu Paul Pogba ima 3 kartice, sve 3 su za Juventus, 83 rating, znači od 77 do 83 rating u FIFA 13 se Pogba što se reže gold karticom, i dve Team of the Week inform kartice od 84, ovo 85, ja mislim da je to bio upgrade ili second inform kartica. Zatim još 3 kartice, isto FIFA 14, ovo je Team of the Tournament ili ne znam da je Team of the Tournament, izvinite se po toga, da, ja mislim da je Team of the Tournament, znači 84, ovo je prva 79 za World Cup karticu, i onda poboljšanje na 84 čak. To je World Cup kartica FIFA. I onda FIFA 15 ima svoju Rare Gold karticu, isto 83 rated, svoju Rare Gold karticu. Evo vidite tu FIFA 15 Paul Pogba Player Review. Isto za Juventus, a ovo nije CDM, ovo je CM pozicija. Zatim završavamo našu prvu Ultimate Team epizodu sa prvom inform karticom u FIFA 15, znači ja mislim 84 rated za CM, znači ja mislim 90 fizik, ja mislim da će to biti još sad uskoro za Liga 1 kad izađu Team of the Season karta, to će sigurno za Paul Pogba odmah da bude, znači to je sigurno. Paul Pogba će imati Team of the Season karticu, ne znam da li imam Man of the Match karticu. Ako nema, nemojte se ljudite zašto nisam stavio, možda nisam, ako ima, ako nema, onda nemojte se ljuditi, nisam video. Ostavite like, subscribe ako sam video svidio, dislike ako se nije svidio. I to je bilo to, vidimo se u sljedećeg klipa, a do tada pozdrav.